Yemokoba, midin de afia amankwa tamaklo, Badwan health tips. Na wochi yesi eba be kasa fa myopia, ehun ni nyina ye ani ehun enkomo no ebia na ye de an ya ka myopia no a. Dr. Penny wa ha. Mame fa sedama endpoint homeopathic clinic na daroma. Ya we bi e how oye free scan and ama mema no prostate no. Koko cheke e makokra mfa no ho nyimu ansa na wotu meka akọ ho. So yenko ho nko cheke awudie no hwese bibia ye kama se be ya ye angel no bo benya baby padi ada eni nyare wa bi e how ye frɛ endpoint was 0244867068 ono bedi nkoma fa condition bia ho adaroma eni aba Frederick Optical Service ye ne Dr. Rachel Kusiakosa e ba bedi nkomo na wochi dog ye mo akwaba Bisa fiana pe meje so. Ya dasi enenso akwanya wodi amaye se na wochi mu yenkasa mfa myopia eho. Edin de nenso menye sure say ya depa. Ye ka myopia air condition ben a. Yo me dasi. Ye ka myopia air conditioner affect nipa ani. Na ye kasa nipa sa wo sha ade isa fiam the race of pictures be better. Okay. Wo sha ade a race se bia me hwe wi. Race if you woni ho aba to pass through my people cornea to fall on the retina to say neti nti race ne ba and I'm ha say na be form on the retina kama no hu ade o nipa me ho your ba or your bema or your say now so no myopia for no race ne ba na follow before the retina just say omo eyeball is a bit longer than normal nti race ne follow ewo omo retina no so Okay. Well, and until we are conditioner, you be say especially you be school for parents be braid your mama eba, and then because a chronicle school be a on one day we tree. Until say na race ade by now, or be kind of kama be we chia a chronicle. Se panini cry we chia or kwa sorry a you try de go a so on screen so a ohun she. And until nya de o ye on fault, but e ade on so ye dia wo no de aba. Okay, ne say common. Ewo enkra ho. Me da say Sefia you can't cross school for myopia is very common. I didn't hear. The auntie said most of the time no aya say panyin po de say won ho a wotimi ka say oh ebia me hu ade say bi akra 3 years akra 5 years 7 years obeda tima ka say mani bia me hu ade sometimes obedwe say sa no bia hu ade etubo sa akra ne be ko school no onsua ade ma wo etie research the team be who said enkwa bebre na obekọ school bia ontimi hu ade perform no aye nani Okay. Unkohwem kohwem no myopia is the common factor ema nkwa bebre na bi okwa school a wo twa ade na se wo hu obeda atworo ana wo twa si a no so atworo ese de abrɛ Okay. anti eno ne niema ye hwɛ se parents na meti ase said this is condition e wo ho wo obabi na se bia or show sa ne me bia ye na wo twe mu nyina no ye ka ho asem obehu se na boso sitie na wo de ahye osapo musu. Wow. Eni enkra na de ndie no krampa because oh hunu nti wan hwe bia wo parents wa adwen be baso na me say ya akwa akire ai benya ohawo no so na ye wo number no ene so ya ye ne say de bia no ye nye number no preko because e de ya wo wi friend ti wada wo mama number no chenya mbo ani asa to aso Me da say me number obetima fa me also 0244982821 0244982821. Yada Dr. Rachel Kusiakosa ase myopia na wochi enkoma yedie eno no waboni nyina tofa ede amaye me sure say obabi experience bi ba wafa ne say ya agro anaze oboa sa na ya na awofo no yetaye endpoint homeopathic clinic na daroma ene ede bro chino so nyame ya adom akan ye ho sabre ya ne ento nkomo no so